سلام علیکم دوستان گرامی. درس امروز خود را شروع میکنیم. موضوع درسی ما تبلیغ گذاشتن در تکست می باشد، یعنی به یاری برنامه وارد. چی طور گذاشتن تبلیغ و یا چی کدام راه ها تبلیغ رو گذاشتن در برنامه وارد را نشان میدهیم. حالا باشد درسی که ما در درس‌های گذشته تیار کرده بودیم، یعنی تکستی که در درس‌های گذشته تیار کرده بودیم با آن برمیگردیم و در اونجا نشان میدیم که چی طور تبلیغ گذاشته میشه. تکستی درسی گذشته ما شده شد. حالا باشد ما جایی که در اونجا ما باید تبلیغ رو بذاریم را اول انتخاب نماییم. برای این ما باید وقتی پایانی گذشته کورسور رو انتخاب نموده یک مرتبه کنکه اینجا را پاش می نماییم. از پایان تکستی خود ما طرزی یعنی تبلیغ رو گذاشتن را نشان می دهیم. برای تبلیغ رو گذاشتن در تکست ما باید چیکار کنیم؟ برای این ما باید در قسم بالایی پنل اول انتخاب نماییم روزنه вставка رو. بعد از انتخاب کردن روزنه вставка یعنی پنل вставка در اینجا تبلیغ رو انتخاب باید نماییم. در اینجا وارد با ما چند نمودی گذاشتن تبلیغ رو نشان میدهد که از همه قسم عادی‌ترینش در اینجا می باشد، یعنی با طریق اتوماتیک انتخاب نمودن چند کتکی که برای ما لازم باشد. مثلا از اینجا ما انتخاب کردن می توانیم. تبلیغی که در اینجا نشان داده شده است 10 و 8 می باشد، یعنی کتک‌های اون دارای از قسم بالای با پایان 10 از قسم بالای با پایان یعنی 8 و از قسم بر باشد تا 10 کتکچه رو در بر میگیرد. یعنی چخیلی که گفتیم از همه قسم عادی ترین برنامه وارد، یعنی چی طور در اینجا تبلیغ رو انتخاب کردن رو با ما در اینجا پیشنهاد می‌نماید. اگر تبلیغی که در اینجا هست با ما یعنی کمی کند، ما می‌توانیم که از اینجا قسم دومی تبلیغ رو انتخاب نماییم. یعنی چی طور در حالت این رو پاش نمودن در اینجا با ما پیشنهاد میکند وارد به طرفی که اتوماتیک با ما پیشنهاد میکند که با ما چی قدر یعنی چی اندازه و چی قدر کتک تبلیغ لازم است. برای مثال من در اینجا برای خود 15 و 20 کتکچه رو انتخاب می نمایم. در حالت پاش نمودن آب با طریق اتوماتیک یعنی تبلیغی که در اونجا من انتخاب نموده بودم چقدر اندازه و من پیشنهاد کرده شد. در حالت کشیدن تبلیغ اکنون من میتوانم که در دلخواه جای تبلیغ کشیده شده مثلا تکست خود یا اینکه رقم یا این کلمه خود را وارد نمایم. برای این من باید کورسور رو با جای لازمی برده در آنجا رقم خود را وارد نماید. مثلا 1 2 3 حالا باشد برای کتک‌های علاوه رو نابود کردن یعنی تازه کردن ما باید چیکار کنیم؟ پیش از آنه که ما باید کتک‌ها رو تازه کنیم ما باید انتخاب نماییم یعنی کتک‌های زیادتی رو. برای مثال من انتخاب میکنم از اینجا کتک‌هایی که به من لازم نیستند و با یاری کلاویاتور کنکای بیس پیس رو پاش می نماییم یک مرتبه. چطوری که میبینید در اینجا تبلیغی که یعنی کتک‌های زیادتی داشت آنها تازه شدند و
боз дигар шакли тоза кардани яъне таблица ҳам вуҷуд дорад. Барои ин таблицаро интихоб менамоем ва дар қисми болоӣ мо интихоб менамоем аз ин ҷо фақат макетро. дар ҳолати макетро пашт намудан дар ин ҷо барои мо яъне нишон медиҳад ки чӣ тавр мо бояд яъне таблицаро тоза намоем. Барои мисол удалид кардани ячейка, фақат як ячейкае ки дар он ҷо мо интихоб мекунем фақат ҳамонро тоза мекунад. ва инчунин дигар намуди тоза кардани таблица мавҷуд аст. ё барои мисол ба тариқи тамом яъне тоза кардани таблицаро мо аз ин ҷо метавонем интихоб намоем. инчунин дар ин ҷо мо метавонем таблицаи худро илова намоем. барои илова намудани таблица мо аз панели боло яъне интихоб мекунем. барои мисол дар ин ҷо яъне бо забони русӣ навишта шудааст ки яъне выставить сверху. дар ҳолати инро пашт намудан яъне дар куҷо курсори мо ҷойгир аст, аз қисми болои он як ячейкаи нав гузошта мешавад. барои мисол ҳозир мо як маротиба нишон медиҳем. дар ҳолати зер кардан дар ин ҷо як ячейкаи нав пайдо шуд. инчунин дигар шаклҳои илова намудани ячейкаҳо низ мавҷуд аст. барои мисол дар ин ҷо нишон додааст ки аз қисми поёнӣ, аз қисми паҳлӯӣ ва ё ин ки аз қисми паҳлӯи дигар бошад, мо метавонем дар ин ҷо яъне таблицаро дохил намоем. барое ки дохили яъне катаки худро каме ҷойгиршавии катакро каме агар мо онро тағйир мо бояд чӣ кор кунем? Масалан дар ҳолати дар ин ҷо навистани ягон ҷумла баъзе калимаҳои мо дар ин ҷо ҷойгир намешаванд. барои ин мо метавонем яъне катаки худро бо ҳамин тариқа яъне бо кашида бурдан ба як тарафи дигар метавонем катаки худро калон ё хурд намоем. ҳозир дар ин ҷо мо қисми зиёдатӣ яъне таблицаи сӯхтаи худро тоза мекунем. ва метавонем бо ёрии мушак яъне чӣ қадар лозим будани таблицаро барои худ муайян созем. Масалан мо метавонем таблицаро ба чанд қисми асосӣ ки барои мо лозим аст тақсим намоем. барои якҷоя кардани якчанд ячейка мо бояд чӣ кор кунем? барои ин мо бояд интихоб намоем ячейкае ки мехоҳем онҳоро якҷоя намоем. барои мисол ман интихоб мекунам ин ячейкаҳоро ва бо ёрии муш кнопкаи тарафи дасти ростро як маротиба пахш менамоем. дар панели пайдошуда интихоб менамоем абъединид ячейку. чӣ тавре ки мебинед дар ин ҷо ячейкаҳои мо ҳама фақат ба як ячейкаи калон мубаддал гашт. инчунин бо ёрии мушак мо метавонем дар ячейкае ки масалан чандтаи онро мо якто карда будем метавонем боз ба ҷои худ гузорем. бо ёрии мушак тарафи дасти ростро кнопкаи тарафи дасти ростро як маротиба пашт намуда разделид ячейкаро интихоб менамоем. дар ин ҷо нишон дода шудааст ки шумо мехоҳед яъне ячейкае ки интихоб кардед ба чанд қисм тақсим кунед. мисол метавонам ман онро ба 5 қисм тақсим намоям. хеле ки мебинед дар ин ҷо ҳоло пайдо шуд. бо ҳамин тариқ масалан мо метавонем дигар ҷои таблицае ки мо яъне сохта будем метавонем катакҳои онро иваз намоем. ҳоло бошад мехоҳам як таблицаеро ташкил диҳам ки дар ин ҷо яъне чӣ тавр дохил кардани матнро дар дохили таблица нишон диҳам. барои ин ман
таблицае ки пештар сохта будам интихоб менамоям ва удалитро зер менамоям. таблицае ки мо сохта будем ҳоло сӯза шуд ва аз сари нав як таблица мехоҳам сӯзам ки аз яъне 4 ва 2 иборат бошад. дар ин ҷо ман ҳозло ворид мекунам рақамҳоро ки 5 бошад, як таги дигар ҳам илова менамоям. дар ин ҷо ман рақам ва аз тексте ки дар боло мо навишта будем дар ин ҷо мехоҳам ин текстҳоро дар дохили яъне таблицаи сохтаи худ нишон диҳам. барои ман дар боло барои яъне копия кардан бо ёрии клавиатураи Ctrl S интихоб яъне копия кардан дар ин ҷо мегузорам. тексти худро дар ин ҷо дохил намудам ва ҳоло яъне аз ин ҷо рақамҳоро бояд ман яъне тоза намоям. барои ин интихоб намуда рақамҳоро аз ин ҷо мегирам. клик мебинед дар ин ҷо яъне тексти мо ҳозир шуд, таблицаи мо ҳам ҳозир шуд. барои каме барои ҷобаҷо гузоштани яъне ҳарфҳои навиштаи ман аз боло метавонам онҳоро ҷобаҷо намоям ва каме ҳарфҳое ки дар ин ҷо дохил карда шуданд онҳоро худ ҳам намоям. барои яъне дар дохили таблица хубтар нишон додан шуданашон дар ин ҷо ҳам интихобнамуда яъне рақамҳоро ҳами хурдтар намоям ва таблицаи худро ҳам иваз кардем ҳами ҷои инчунин дар ҳолати паш намудани абзац мо дар ин ҷо мебинем ки дар ҷо яъне интерпаш карда шудааст ва мо онҳоро тоза мекунем. ва ҳамин тавр яъне тарзи гузоштани таблицаро ҳам нишон додем. худро як маротиба дигар сохтанӣ мекунем ва барои иваз намудани ҷои таблицаи сӯзкардаи худ яъне сохтаи худ мо метавонем аз ин чизе ки дар болои таблица нишон додааст масалан метавонем ба дигар ҷой таблицаи ҳозиркардаи худро кушонем. метавонем дар мобайни текст ё дар дигар ҷое ки лист аст дар он ҷо мо онро нишон диҳем. бо ҳамин дарси мо ба охир мерасад, яъне дарсҳое ки дар бораи Word буд бо ҳамин ба охир мерасонем. иншоалло дарсҳои дигари мо ҳам ҳастанд дар бораи дигар барномаҳои масалан Office